Ngene labo make egameni likaJesu. Ngene labo baba egameni likaJesu. Ngene labo gogo. Sanibonani gogo. Hallelujah. Ngene lana abantu abasha egameni likaJesu. Hayi bazalwane, ngiyabonga nami ngingwakazwane sibongo lapha ngesheya kwetibane lapha itu ngengogwana amachekayo. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane kusina namhla sibe kanye kanye. Ngibonga umusa uNkulunkulu angentela wona bazalwane. Ngentela wona nami ngisemncane ngangakaba ngaka. Wangentela umusa bazalwane ngesikhathi sivumelana naye kuthi abe inkosi Jesu ehlithweni yami. Ngathi bona bazalwane ngisone ngiko lokwangenta ngaya kubo. Ngiyambonga ukuthi Jesu kuze kube kulamhla akangijabhisi. Ngisengakafisi kwehlukana naye. Esikhundleni ukuthi ngehlukana naye ngiphikelele ukuthi siqhubeke sihambe kanye kanye inkosi sibusise. So bazalwane Jesu ke uyasitana uyamsita umuntu. Angathi bazalwane ngoba lapho sesihlabelela ngathi noma sendziniwe yini. Kanti lapha ngiphethe ingoma lingicumba. Bathi nje bazalwane sitawuzama. Amen. Ngiyengithile bandlela sikonta khona ngiyengithi. Asithi fundiseni kulalela moya waNkulunkulu ukuthi usolela kuphi. Lokho kuyasitha kakhulu bazalwane. Kunengoma bazalwane ethi mana ngiyathi ngesiswati. Bogogo bami phela ningikoleni. Angiyathi ngesiswati kodwa nje ngiyayisho. Ithi ingati yaJesu iyakhuphukela etinzabeni. Yehle phansi etigodzini. Inginikethe amandla. Lusuku ngelusuku. Ayisoze yaphelelwa ngamandla. Sisesihlokweni sengati yemnikelo. Sisesihlokweni sengati yaJesu. Sibuka lengati yaJesu kumqoko aba. Amen. Phela sike sihlabeleni bazana siyayihlabela kafishane siyayiva ukuthi thina kusho ukuthi sayivuma siyayiyeka. Amen. Labathi ngicela bangisithe ke bazana. His close to the highest mountain.
bazalwane kodwa nje isho njalo lithi iyafinyelela ethulethu intabeni yehle phansi etimbodzini ingati yaJesu lemanganisayo inginikethe amandla lusuku ngelusuku ayisoze yaphelelwa ngemali. Amen. Cabanga ukuthi siyayathi vele kahle bazalwane. Akithi ngithi sikawuhlabela. Number 6 emakilombe. Isike yona Shemi Kimnandi Deliswi Shemi Betasi
ngiyakuhlenga uvuka likhulu yathi noma ungakwazi ihlabela kodwa uyazidela uyathi lelikhulu like livuke tintwe tibhedza tiphamphele bake bathi bomake tinkosi entabo bathi livuke lelikhulu make ekhaya simo sisibi athi nathi uthuthela swaye phashinga uthela shukela athi nathi uthela shukela etiye ngathela swaye kwente njani tinto tinjani bazalwane tipha kodwa labahlengwe ngengadi ukuthi nomhlabeleli likhulu lami lethi isuku tonke lokho ukuthi noma ngehlelo tihlupheko liyavuka lelikhulu ukuthi ngiyimile ngihlengiwe ngengadi yaJesu kusho ukuthi nomhlabeleli uthi ngoba mina sengihlengiwe angibaleki ngenxa yetihlupheko kodwa kuvuka nomhlabeleli uthi ke uyavuka ngisho ngihamba endleleni livuke umfati athwele igcoma emfuleni livuke indvodzi ibuya kogawuli ithwele elizembe lento njalo eqolo bazalwane kungabathi umpostoli Pawula mina sengisidalwa lesisha nginele kufika kuKristu ngaba sidalwa lesisha kwadala sekwendlukile nangabetinyo betilungisa ngale ndlela leya kodwa lamhla ngoba ngisidalwa lesisha sengishintshile sekuvuka umhlabeleli asangavuka umhlabeleli kube sekuvela lisu lemlungisa kibo ngoba ngihlengiwe haleluya sabazalwane sikhuluma ngale ngadi yaJesu lokhu kuyasitha bazalwane ukuthi kuthi nasevela inkinga ukhumbule ukuthi uqhamuka uyathi inkinga thiyamenza umuntu akhosi hayi ngoba ngakahlakaniphi kodwa inkinga thiyamenza umuntu akhosi lesinye isikhathi akavuka isikhathi sesihambile ukuthi ha kodwa mina ngumntwana kaNkulunkulu so bazalwane siyayibona ingadi yaJesu ngike ngayinaka bazalwane yathi na ushumayela ufunza tinto eziningi ikhanza umuntu anephuza face lokhu ngike ngakubona ke lo hayi ukuthi mhlambe kumbe nginibamba ngengqondo bazana ukuthi into ophenduka ngiyanitshela nje ngubonile anephuza face noma ibhema face kodwa sina sathi yena wakwabhema wanatha wamphikisa bonke labangenile lengadi iyawasha iwasha ngekhasi ingadi yayityolo yetimbuthi kuthiwa yayigeza lingephandle lemuntu kusho ukuthi lingekhasi lalento njani bazalwane kodwa ingadi yaJesu angumhlatshelo lomukelwe uNkulunkulu yona yento lokwehlukile igeza ngekhathi ibe seyibonakala imphumela ngaphansi kuphela iphuza face kungako umpostoli Pawula asusivulele indlela lensha Jesu ngengadi yakhe sine besibitwa ngethi hambi kaIsrael yalela cha kuthithela ingadi yaJesu sabe sesifitwa ngakuthi sibe umbuso kaNkulunkulu sibantwana baNkulunkulu tithembiso taAbraham nathi sine maswati setinge tethu haleluya tibusiso tesitukulwane saAbrahama sasingaphandle kodwa lelamuhla ngenxa yaJesu nathi sesiphansi kwesitukulwane saAbrahama lokho kwentiwe nguJesu emhlabeni ngekusethe esiphambanweni athothi nikela ingadi yakhe yehle inkosi sibusise nalamhla bazangicela siqhubeke ngale ngadi yakho lensamba masabe siphetha ngayo uyathi la ungake faka sibesibili la ungabe ubuka isithombe sakho la unaso ngesikhathi ungakaphenduki ube seyasatha udibeka thothi imvilo yokusophenduka khona lo takubona ithi nayifikile lengadi uyashintsha lo muntu uyashintsha besidalwa lesisha ngisho nasemtimbeni kube khona tinkomba ukuthi no ushintshile labanye abakhaza abanqama bathi sosobala
ngenxa yesono. Yeah. Kufuna ukubonakala nje ukuthi wanela phetha Jesu na umuntu no akusisidusha. Baze bambuthe udlale bani. Basikude. Ngoba iyageza ihlala nenkululeko. Inkosi sibusise. So bazalwane ngathi yaJesu inemandla. Iyafinyelela nakunala ekhaya nala liyabona. Nalithi nasi nomhlabeni iyagelethe ngisho etihosheni lethi phansi ifike khona. Isho ukuthi noma ngawuphansi kangakanani. Noma itolo bowudla kumdustbin. Kungathi awuphile engqondweni kaMzamo impilo. Kodwa la ifike lengathi khona lapha kumdustbin, khona lapha kwenyule ensinkwa kumdustbin. Na ifikileyo ayifike uyafika khona lapho phansi ifike ukutapulula kumdustbin ikubuyise. Baze babuthana bathi akusiko lokwemfanelo lokube kuhle sikubona. Ifike thule tinzabeni ngisho bosaziwayo athina hamba umntwana abantu azabuka etelele thule tinzabeni kodwa liyakhuphuka ifinyelele khona. Yafinyelela thule tinzabeni. Sabazalwane lamhla ngicela sibize sikhulume ngesikhulume ngani. Lamhla cishe sibuka umphumela wayo. Kusisida phithini ngoba nayo inkinga. Kusisida phithini lese sitholile lengane. Kutathi sitaphi wena longakayitholi uma sowufuna kuyithola. Insite itolo. Wait. Lethi ngathi thethi inkukhu uthe geza ibhadi. Hafu angayigeza hafu sele ngoba la ugeza ibhadi sono sisele kusho ukuthi vele usenebhadi. Ngani ngathi yaJesu ikhipha lo mthombo webhadi uthi na uphela lo mthombo webhadi kuphela ibhadi. Ngani wena la ugeza le bhadi lo mthombo webhadi iseta lenye. Semabhadi kuqala umukele Jesu kuqala. Sina sibazawule sigezele ngathi yaJesu asisafuni tinhlanhla asithuswa bombholwa uthi uyaphuma ekhaya uboye ukujula imbholo uthi yehelo uhambo lomlubi la imbholo ejukujika ubuye lomuntu. Hayi kusho ukuthi ibhadi. Nawubona lithuba ledlula uthi ngathi bathini bathi what for me what for ngathi. Lidlula uthi hayi ibhadi lombo lomlu asisibo abantu lebafuna tinhlanhla thi. Bahluphekile abantu labafuna tinhlanhla bazana. Ngangaqoqela umza wami. Uyabona ufuna inhlanhla? Uthi wakwaya ngala stage ngani. Akusingale kwangani. Uthi wakwakunesalo kade ngani stage. Ngiyabona khona ukuthi umuntu uhluphekile. Uyathi umuntu lahluphekile ngishilo ayibona ukuthi iyaphetha kodwa uyangena. Indvoza inzala kodwa la ihluphekile iyangena ibona ukuthi kuyaphezulu. Kusuka kunesalo sasinika nathi ishe. Sisi nasiguqura sisi. Kuthi webha nasuya ngala siwe ihlahla ngeke ngikhaze ngoba nginabantwana banathi. Kodwa seniyangiphi. Ngithi mina hawu yemsana. Siyahleka yemsana. Vele msana. Uya msana bekuthawuthini ihluphekile. Yabona ukuthi umzala uhluphekile. Lento nganela thola Jesu ngathi ha abantu bahluphekile ngokufuna inhlahla. Kodwa thina nasina Jesu inzabe inhlahla sayingena kodwa thina sesingena lathi busiso. Amen. Isijubili impolwane uqhubeka uhambe ngoba awusi umuntu wetinhlanhla umuntu wetibusiso. Amen. Ubusise kuphuma ubusise kungena. Lamhla ukuthi isitha kuyephithile sesithole iteksitha ngani sifuna lokho bazalwane. Phela ukuthi sifulele encwadini yesambulo sahluko 7. Kwathi yesambulo sahluko 7. Sitawuqala khona verse 9. Khona le ngifisa sikubuka lapho bazalwane kumthokotisi. Ingati yesambulo sahluko 7 verse 9.
Sawetha nje bazalwane ngicela lo tangifundzela angavali sawushaya verse sami echaza kahle. Shaya verse. Verse 9. Sicumbile sikhulu sebantu. Emva kwaloko ngathi ngiyabuka ngabona sicumbile esikhulu sebantu lesingeke sibalwe ngumuntu. Kwakubantu laba bephuma etiveni tonke, nasemindenini yonke, nasemaveni onke, nasetilimini tonke. Babeme embi kwesihlalo sebukhosi, nasembi kweliwundlu. Bephethe ingubo letimhlophe. Etandleni baphethe emagala elusuku. Cela sibongele sisilevulenkosi. Philile lifu lakho babe, siyabonga somandla lifu lakho namhla emini egameni likaJesu. Babe siyabonga kusinyalo soyazembule egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Babe siyabonga kuhlala nawe kuleli tafula Nkosi udle nathi egameni likaJesu. Silungele babe wethu khuluma ngelifu lakho nakulesikhathi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Umntwana wakho Nkosi asezalichaza lifu lakho. uNkulunkulu wethu membathise umlilo ngoba lithe lifu lakho Nkosi lingumlilo loxothulako. Babe wethu lo ingcwele hamba phakathi kwethu uoperate ngendlela lofuna ngayo egameni likaJesu Kristu. Amen. So bazalwane lana sifuza khona manje. Singakaqhubeki ngicela ukuthi ungathi khobosi ukuthi uvela kuphi. Ngicela sibuke nayo indaba lesikhuluma ngayo lamuhla sikanti. Ngake lapha ekhaya uyabona kuba naJesu kuyasitha. Lapha ekhaya ngake mina bazalwane. Ngathi ngifikile ngakhanze emasokisi. Ngakhanza sikipa sidli. Siphotshoso sokisi kushaphatheke yonke indawo. Ngethuka lokuthi kwente njani. Singemaswati siyathi abantu bathakatha angithi bazalwane. Futhi bathakathi bakhona ngeke nje ngibize ngoba sengiyakholwa ngithi ukuthi umthakathi bakhona bathakathi. Ngifuna kuzama indaba enkadi. Ngathula. Lapho bazala ngasavutha mbamba nyalo nganginengani ngibona Jesu angeke lisekusoma udlule nje intombazane inhle ungayina ukuthi sizawubona sisiwedlule kanti bosi na udlula itolo ucabanga ukuze ngiyame wathetha situnge kimi ngishabe hayi ukuthi baza ngasema kakhulu kodwa emfaneni wonke nje kunemgudugudu ukuthi nabona intombazane khona umgudugudu kakhulu. Ngeva phela situnge nganginengani ngafike ngathula azi hawu emasokisi adliwe yini ngathi okay natsho ukuthi ngumthakathi ngifuna ke abone kulola kufikile nathi nje kukhona nje kwemoyana la lokungatholazi ngifuna kubona ngifuna azabone naye ngathi ngithi ngiyamtshemisa mama wathi hawu dana kuze njani kwathi nasho ngathi boy mama ngifuna kusigcoka ngathatha lesikipa futhi sasiwashiwe ngathatha lesikipa ngasigcoka emini bani yimbazalwe ngento ukuthi ngibe nesipindi yathi ngenile engadini laba ngene engadini bayanqoba laba ngene engadini bayalinqoba lelive ngangena ngisigcoka fanele kusigcoka bese ngiyasithatha ngisibeke eceleni nanyalo ngikhona ukuthi lengabona. Number 2 ngiyakwathi mina baza uphuphe emangcoliso uphupha uhlalethi kwawo wenyathela ngiyakwathi phila leso simo ngiyakwathi mina kunukelwa ngemangcoliso eswane ekhaya lama ngicoliso lakhayo baba siyamtshela ngawathi hawu mntana misichitho ngiyakwathi ukuthukuselelwa imvuno emsebentini uba bathi kuthiwa lo muntu ongenyanyana aphikele ukucosha mina ngiyathi ngikhuluma nemaswati namuhla emaswati angifakayi abanye bayasho ukuthi umntwana azwale yewachithwa limali noma uyakholwa
kunabafundisi abathandazelayo nawe ungafika usho nje uthi imphupho mangcoliso bafela batshela ukuthi bakuchitha noma uyakholwa noma ukholwa sichitho leso ngumoya wesichitho ukhona uhlasela lengakwenta abazalwane wafela ngathula ngathi ngiyawubona isichitho nzima ukuthi utangichitha ungifixe uhleli kithi la nyaka kithi mangithi nangiphambi emsebenzi ngase ngiyilwa mina ebazana ngibuye ekhaya mina kwakufanele ukuthi ngawadukana evangathi ledla kwakwenteka ngayo nangicabanga indzabe kuye ekhaya ngicabanga ngathi ngangihlala phasi ngagcina sengenza iplan kuthi ngalesikhathi ngicabanga kuye ekhaya kungavumi ngiye ekhaya ngenkani ngisho ngithi ma ngiyalwa ngalesikhathi ngivuma ngihlale phasi bazalwane nanyalo kulapha ekhaya futhi angiyindawo nangisuka ngiyobe kuthanze nje mina kokwakha le entaba mhloshana ngakamanzi kuthanze mina hayi isichitho umzalwane isichitho bonke labagezile emalengati baba nemandla baphikelele ngoba lithi asisibo abantu bekwehlula dichitho thina kufuna chitha umthakatha chitha agcine mina athi ukuthi kwente njani uyakuthi na ufakaza athi nayi le nto yalabantu okay bazalwane sibuye elangathini bazalwane uthi umpostoli Johane lasifuza khona abazalwane uthi ngathi ngimile ngabona siqumbi lesikhulu simile phambi kwesihlalo sebukhosi simile naphambi kwewundlu ngalokuvakala sasimile phambi kwaNkulunkulu simile naphambi kwaJesu lesicuku bazalwane uthi umpostoli Johane uthi-ke ngathi nangibuka lesicuku sasigqokile tingubo letimhlophe letinhle kungathi kwakungenandoda kungenamfati la konke kwagcoke ini bazalwane uthi Johane ngathi nangibabuka abebavele emndenini yonke kunelibhulu kunelindiya kunelishangane kunelithonga kunemsuthu kunemswana kunem-America kunem-Britani kunem-Canada kunelijapani bemile phambi kwesalo sani bazalwane sebukhosi bavele emndenini yonke yasemhlabeni bavela kaDlamini bavela kaMagagula bavela kaZwane bavela bavela kaGrant bavela kaJohnson bavela kaJacob bavela kuyo yonke imindeni yemhlaba asibuyele kwentiwa yini Johane ubabone bavela emndenini yonke yemhlaba sizathu ingati yaJesu yona yafike yadala umehluko yethi imphuthu yayichithekela Israyeli kuphela wetiva bebhuqe esonweni anganakwa nekunakwa abe baphethwa ngekuzidija kodwa ingati yaJesu yathi nayichitheka kwenteka umehluko yona yabusa konke naloku lokubithwa ngokusithinja yakubusa yakufaka embusweni waNkulunkulu kungakumbhali athi iligugu yayibona into legugu nathi unegolide usuku leligugu ngoba yonke into loyifuna ukuthi ayithole yaba ligugu uNkulunkulu ngoba konke uNkulunkulu akufunako bonke labasoni bayatholakala ngale ngati ligugu inkosi siqhubeka sakhala ngelivi lelikhulu sathi insindiso yaNkulunkulu wethu lohleti esihlalweni sebukhosi neyeliwundlu uthi kumpostoli Johane wabe sewuvakhala lokhu kungathi lesicuku siyamangala nasibona sihlalo saNkulunkulu labanye mhlawumbe bacabanga ukuthi ngangingaboni ukuthi ngiyofika bathi bakhala kakhulu bathi insindiso yaNkulunkulu wethu neliwundlu nebukhosi insindiso yaNkulunkulu wethu
Nyalo sesilapha kukaNkulunkulu. Sesifikile lapho besifuna kuya khona. Qhubeka. Donke tingilozi tema tatungeleta sihlalo sebukhosi nemalunga netidalwa letine tawa phasi ngebuso embikwesihlalo sebukhosi takhonda uNkulunkulu. Tingilozi letidwatazi natibuka lesituku bazalwane. Taphele mandla. Natibona lesituku taphele mandla. Tawa ngemathuba. Takhonda uNkulunkulu. Inkosi sibusise. Yini khonde uNkulunkulu? Tibuka isituku lesithanga phansi emhlabeni lapho Sathane abebusela khona. Ngathi kuyamangalisa ukuthi hawu le bantu basemhlabeni ebumnyameni bayefika la. Sesidumisa uNkulunkulu kuthola uNkulunkulu nemali. Amen. Ngoba lokungenteki abantu kodwa kuNkulunkulu kuyenteka. Qhubeka sisi. Sawufika la ngathini bazalwane. Dathi amen. Sibusiso nebukhosi nekuhlakanipha nekubongwa neludumo nemandla nekunqoba akube kuNkulunkulu phakade naphakade. Amen. Ngoba kwaNkulunkulu akuphela. Verse 13. Singeleni bazalwane. Lelinye lemalunga lakhuluma kimi lathi bobani laba labembethe tingubo letimhlophe empeleni baphumaphi? Bathi kulo Nkosi nguwe lobatiko laselithi kimi laba ke ngibo labaphume ekuhluphekeni lokukhulu bageze tingubo tabo tabamhlophe ngengati yeliwuvu. Siyangena manje basi. Insita ingati yaJesu. Yanjani ingati yaJesu kimi? Umpostoli Jwane uyababona. Anibheke nje bazalwane. Indvodza leyakutshulutwe emehlo ayiboni. Kodwa kuthiwa Jwane thatha ibhuku thatha ipheni wente njani? Ubhale. Kusho uNkulunkulu ubhale. Jwane akaboni kodwa kuthiwa wente njani? Akabhali. Lesambulo lesi nawusifunza kwemphule kaThixo kodwa kwabhala umuntu langaboni emehlweni. Uthi Jwane kwaqhamuka lunga linye lithi Jwane wena ngathi sowunenhlanhla yekwembulelwa nathi into lefihlakele emakhosi ahlakaniphile akatati tinjinga atati labasetula bathi wena sowumbulelwe. Babo bani laba labagcwele ingubo letimhlophe? Uthi Jwane waphendula wathi inkosi mina angathi nguwe lowatiko. Haleluya. Uthi Jwane kwabe sekuthi impendulo ithi le mpendulo nonobabona kwaJohane ngabona bona baphuma emhlabeni ngabona bona baphuma ehluphekeni lokukhulu. Kusho ukuthi labo bantu bazalwane bantu lebemukele Jesu bayivuma ingadi yakhe. Uthi sithi lesidalwa lethi ngubo lethi mhlophe uthi ibone nje Jwane ngabone bavuma kugeza tingubo tabo engathini yeliwuzu ngibane liwuzu uthi nje Jwane umbhabhathisi nanti iwuzu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Kusho ukuthi bonke labamukelele liwuzu ingadi yabo yabageza babe mhlophe njengengqugqwane. Sebayabonakala kanyalo sebemile sebanqobile emhlabeni sebeme phambi kwesihlalo sebukhosi. Kuthiwa bavuma kugeza tingubo tabo engatini yeliwuzu. Bobani labavuma kubazalwane? Nawo umuntu lathi akusinevangeli livi laNkulunkulu athi nikele Jesu loyo muntu lo uyageza ugeza tona ugeza ingubo yakhe ugeza ingubo yemshado ngoba umakoti wewuzu. Kodwa kungathiwa nje bazalwane umakoti nango sesithi simbukile sifake amafankiki sifake amasudu labanye bafake amashoti labanye bagcoke kahle abese uyangena umakoti angena iveli igcwele luthaka yena nomkhonyana ngathini bazalwane? Bangavele basho bathi mntwanami kuba uyabona lidlapha ngabe uyobanjani endlini alidlapha shada. Bathi lo munye selo ngaba khona ngizange iboye iveli ingcole ngale ndlela lenkulu. Kwenta njani makoti nathi uhlanga bethu umyeni wakhe ngoba uyamthanda uyathela uselela
kuze kungene ngabo 1 kuthiwe umshado emakhadini uqala 9:30 ungena nga1 kwente njani sekumephe umkhwenyana ulungile makoti usesalo abengayingani isitolo bekuthe isikhathi ngalokuthi ngeke azangena hlangabethe umkhwenyana wakhe amuphi ucolela khamba isikhathi sibulawe indlala makoti uyageza makoti uyayigeza ingubo yakhe ibe mhlophe sicwa kwente njani ngihlangabethena jahaleni ngithanda ngifunda ujabhisi bonke labatawuhlangabetha Jesu lebafuna kungena embusweni waJesu bayatigeza ngengati yakhe. Amen. Kungako nje basembi kwesihlalo sebukhosi saNkulunkulu ngoba bageza ngengati elungu bamkhonta imini nebusuku ethempelini lakhe lowo lohlala esihlalweni sebukhosi uyawuba singatha ngebukhona bakhe anmalekesi labona bangwe sithi basalo sathubeka phela le Old Testament kwakunenzawo angizibasalo no lithethe lehlangana kwebantu naNkulunkulu angithi kunenzawo lengcwele nenzawo lengcwele ngcwele kwakude lovumelekile ukuthi angene kule thende lehlangana amen kodwa ingati yaJesu lasifunda khona uthi lo mbhalo uthi Johane ngababona bafanele kukhonta uNkulunkulu ethempelini lakhe amen sekusizulweni kule tempeli kuyokhonta bobani labatawukhonta ngeke ungene lapho unesici kungako siyesithi kubantu abasha muntu omusha asentele thini sida lenza bekulala ungakashadi uyathi ngcolisa futhi na uke wafa usenta leyo ndlela ngoba ufeka phi phela ufeka ya uyokufeka hayi ukuthi ngikhuluma kanje baza ngoba ngcono khona sifuna kufika kuphi bazalwane ekhaya ngoba kulela tempeli lele khonta kulula kungena okungcolile ngidvotsa nje ngidvotsa yalamathenjwa bazalwane uma kwentekile kwaba khona kwesidzandzana eceleni ngaphandle kwalamathenjwa bayangivala balabathi nangingafa angeke ngikhonte kulela tempeli akho abangena into okuvukozana abethi njani bazalwane Sunday school abangeni lebebe mapheni le niyathi ukuthi bahlekani bazalwane nithi bayahlala abahlali lo bahleka nje abahlali bahleka kwekuthi vele uyakhumbula khona yazi bani banake wayishaya ngala angithi kungako bahleka bathi ha saphela yini baza ungathi bambelele utshele ukuthi usemncane kanti uphelile shukela ungathi bambelele